Oze nendlebe ngize nendaba allegedly ngijabule namhlanje ngizindaba ezimnandi bafethu esobe sinaba emabhida ngithi niyazi ukuthi ngomhla ka MK sobe silapha emabhida kuyo lenyanga so ngizwe indaba ezimnandi ke namhlanje kwathiwa iATM izobe iphelele ngezinkani lapha manje ngiyanifuna ungitshela ukuthi nizohlulwa iATM yini noma MK hayi ningavumi bele sogcwalani lapha bele sogcwala sibe ngaphezulu kweATM ngiyadlala ya ngempela nganza kwethu ngizile ukuthi iATM izobe ikhona nomholo wayo uComrade uVuyo Zungula insizwe engiyithanda kakhulu ke liyabafethu insizwa nje engashintshi yabona liyansizwa vele bafethu mina for mina ifana nseno bamncamalala ayishintshi iyama ezweni iyama nse ezweni ayishintshi hayi ayishintshi ayithengeki futhi ngiyazi ukuthi mhlawumbe makhamba isikhathi kogcina kuvela izinto ke ngayo ngoba siyabazi laba bangali ukuthi basebenza kanjani uma ngabe ukuthi ufuna wena ukuthi ulwela abantu abakufunda la uhambe khona beza nayo yonke into ukuthi bezokwazi ukuthi bakuphazamise unuke kabe ebantwini siyakwazi ke lokho sikubona la kubabuncamalala kanye nalabo kade esebenzisana nabo ukuthi basize thina ngoba abaningi abantu bebesebenza bafethu ngalesa sikhathi kababuncamalala ababefuna ukusebenza hayi laba bebehamba bethi bona umsebenzi akho umsebenzi akho cha ababefuna ukusebenza bayazazi ke bafethu abantu ababesebenza ngesikhathi kababuncamalala uma ngabe wena awuzange usebenze akusikho ukuthi ingoba wena wawukhethiwe mhlambe la wawukhona wawungasiboni isidingo sokuthi uvuke uyithathe njengoba namhlanje usakhala ungaboni ukuthi kumele uvuke uyithathe uze emkhontweni ulokhu ubhizi yakhala lapha khona thina sithi woze emkhontweni silindeni bafethu ngomhla ka MK ATM zobe khona uComrade Vuyo Zungula uzobe khona ngizobe ngimbona for the first time ube ngimbambe ngethambo ngithi commander ibambe lapho wayeki singadlala amambuke eSouth Africa